tisomose kurwa Masige West bobasi oyo igorarire yakuru kusandona nigadengi classmate kyane igorera ase igo gaki familia mwatigaire pole sana naba minto mwenzi pole na nje naro singi 1000 asokotanga pole pia mama sana asokubo mwenye otiso 1000 shillings muchumba ukoboli Masige oyakuru kunyokangi korwese ward ya Chitago Bravo aya oyo Samuel Nyakangi koru Chitago Bravo na chirango teba nga inatumwa na tebwa nga ntebe nga pole ikiarna matanga nden koru maokora sirete na tebwa nchiche ntebe pole na nyerure na tebwa iga ali abagirango babwati sirisimba arati na kimago teba na raya mangana buyamano sana. Thank you so much. Asante sana. Asante rongolia wagirango mbabwati chibesa bakurusie se wale buyamano 1000 shillings. Thank you. Asa maskani manene nganchire ndete my brother Evans Kimoli watenga ngwatika itaike ya mo so wanje. I got your request in 1 minute kindly. Na bakwani limbia mole igo abwe Inche a special message to communicate to you today. Inche asia Marieta nkoro kwa engineer Kimori Junior. Ekerogeke kabla baba akufe aliongea na mimi na akaongea na Prime Minister. Akati baba alikufa, wangapi walikuja kwa Ria Nyanja Grounds? Nionyeshe kwa mkono. Muliona kenye Prime Minister alisema? Ngoja tu kidogo. Alisema anataka kuweka mimi nifanye kazi na mimi huko, si ndio? Sikujua kumbe baba aliongea na Prime Minister. Akati tulienda nomination ya ODM, Raila Amolo Odinga, the 5th president who is incoming, aliniambia kwamba kuna kitu tuliongea na baba yako. Na mimi nataka kenye tuliongea yeye afanye nini? Afanye. So nikaangalia nikaona acha nimsikize. Ndio maana nimekuja hapa leo. Hii kiti ya Matoge Borabu nilikuwa nasimama. Lakini tuliongea na the 5th president Raila Amolo Odinga, tukaelewana akichukua urais kuna kitu atafanya. Na si ameleta hapa stima, si niliwaambia stima imekuja. Thank you. Si imekuja. Thank you Chinsa my brother. Haya, sasa ya mwisho wacha nimalizie. Thank you. Sawa naelewa. Unajua mimi sisimami kura nimeacha. Lakini Chinsa, sasa nataka niwapatie direction. Hii ni message kutoka Prime Minister. Kuna hii barabara inakuja hapa. Hii Igorera yenye mzee alikuwa aweke. Hiyo barabara amesema atawawekea. Lakini lazima kwa nini? Biyamana sana. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Biyamana sana. Thank you. Asante sana. Biyamana sana. Thank you. Werongolia ntai. Ntai rongolingo tangasro mwana mintu. Asante. 5000 5000 treasurer. 5000 kurwa senchini ya Kimoli. Dr. Zakari Tinega ngayaro kubole buchumbe wa machoga barabu. Zakari 1 minute. Karo Zakari ataiyo ndocha ataiyo. Omoske Obadia Barongo. Mwachire na Zakari na Mburangiri tulio chezi kwa lenge. It's okay, thank you. Abambinto abancho banyasaye nabakwanira mbia mole. Ikaransanse the media. Omachoge mbirerere. Bomba bambirerere. Mong'ina, my incoming governor, Your Excellency Paul Simba Arati. E familia eyo mintoralire esandona
Mama Lilian abana bao Fabian narano naro ko Finba na abana bande omokatekist olengega Charles Kerabu amo ne timu elia babwate service ye abayishimiwa molega mbali all protocols observed aki enachire kwa niaba yane n'abaminto korwa ODM party amatanga ga kitali ya ODM esando natarengo ODM moranganjera ndi cognize to a team eli ya ODM kiagara sandona na arenge bune treasurer ase team imbo benda akolega ende ga kimonganjere akeigo kuba kuneliande terera ga ki a team eli ya abantu bali ba ODM kabisa chairman nituocha treasurer sana nkole ngi mumanye toyo oyo nere bali na esandona njekere nkumira na esandona noyo tole nere tigamba ga kirikondo bakuni twakeyo abantu baminto tokwana nega ntoyo ngokwana igontirete kyama gya ODM bo machoko borabu puno mo chairman abaiga na ubara leaders pe party bakutokubwaterana korai party liswali ndiro lya bolibu lya ODM lyo Mong'ina wesandona intubune party twakosirie list na ande twabekiro Mong'ina wesandona nere epati egwanja kitalike kianda okobo mheshimiwa okoba nominated akineri abana basandona ekende ngoba menta sandona nere twaragirete nere tole no mheshimiwa Amos ekende ngoba menta naende egia kabere ekara sandona agosira no twaringe nere ari nyagitari ekinare ngote abaneke gakia so gwanja kwa ino tubugaterane tokoro muchango muya tokonya abana basandona nandi bo machoge borabu 20p no tole munyuma yo mheshimiwa gavana yaito Paulo Simba Arati asanteni sana no muchumbo ito badia baronga asante chairman tenaigo ai kara chairman tenaigo toko gende direction yetu achire gusira chairman intege to introduce abantu abunda atari gukwana akoroko bakoweka oya akoro kuondonga nere ole secretary yone oyo no youth leader Justin oyo ga akoro kwa cheyo mo chairman yo bombaba oyo na secretary bombaba oyo ga no getange secretary bombaba oyo ne member as a county executive oyo nsereti as a county executive asanteni sana tikanya saya tuwatesi muchumbe karibu asante sana thank you mbuyamo na abambi into esenge ncho mwanga ncheire go kole recognition yeyo konyora tinda akora Mama Lilian naleta rambirambi kutoka kwa abantu bonzi babo machoge borabu kaki kupoteza esandona si jambo ambalo ni la kawaida sandona atomerane tenere Nairobi akerengo kwenda kobeka maskarane ya ODM application kobe a candidate akandora maega yera ini akambori mheshimiwa ngakibono na inde kwachikobera maega gali mo gasoigoro maega pi inche na bere official ye e party ka kitigando bosento kore e negotiation nke gona officials bali bosiaria oe gugaki e nafasi yo elindo ruga obosani sandona abwate no bonene sana and is something ntebe kabisa asego ODM team ya Machoge borabu amo na a team ya omosike your excellency twa request aso moyo bugwancha omoswati oli Lilian abenganere automatic nominee aso bo MCA asante bono rende senge ncho lingane ili nayo gocha ko confirm ayegweka tikantigera thank you abaminto moroche mere monkoligi rende nkale konyeligi ne keribyanda
aseng'encho bomachoge borabu deserves better. Osekorigeri chiparabu na twachichaga ga kitima eti bosene county government igwente gochirosia bosene national government ga kichipare chinchi bwenti korosiwa ga kiumo murabu nanche ne pimire na tebigu igoro yabarai bakorumaega subirikira kona subra na tebigu nabagaka nabangina baga igoro yabarai babu machoge burabu bamaega na ende nimanyete abarai babu machoge burabu babusyo mbache ko babaya lakini bona ase chinsechi omonto ne pimire na arorire enkoro yane igeko ek monosan nga ninche ndanyare gukora omuki omonene bokoreta aba machoge burabu amo ntore amo aseigo ngemeremo to unite bo machoge burabu. Why should we unite? Essential unity is strength, and a house divided with itself cannot stand. Aseigo tobe amo tokorega siamo toimokereri bo machoge burabu elio moelio ngotole ndile korubwana bwaito paka twaikirega Nyasaye togenderere gosemeria Nyasaye bono manye gukora sando mintorali Nyasaye bekero yae asakia nataka ndageri omwana olia mwana narali ole koroku Fabian Kimbia tafadhali omwana oyo ekere natabeti kungendu yane ya asire na minyago to sure kabatigera 50,000 shillings na inde moisondega moisondega na letete 5,000 shillings bosongali lero eseng'encho mwana yago chigosoma na mubekeire 30,000 shillings iga Yama, asante sana. Thank you. Ngina Sandona, Mary, no Mogakoli, Charles. Na babekeire 5,000 each, 10,000. Abang nambare gari barenge bachikoni, na abatigere 5,000. Na abamurabalia bobo ina nabarabu na abaire 5,000. Chwa sangechi Fabian. Thank you. Thank you. Bwatoro mwano ichwe seimo kwa wera bakasengina. Thank you. Bono. Na abatigere Nyasaye. Nyasaye nero manyete simbango chale elinda atongoze mbia mono sana. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Chairman, I guess nesenge njotale terongoli yao. Aki natomo omomura naro mo MCA omosani bwe governor yeto simbara atikuru Kirimani Nairobi okuru kuogeto nando mosani osandona onga 5,000 tiganchiruga iga abantu baligerere ti asante Bia sana 5,000 kurwa sogeto omo MCA Kirimani ward. Asante sana Daktari Zakari Dakayam. Nkoleta ande nchini ya maaga ninkorochi nongoche levejo. Familia Sandona, Madam Lilian, abairi na abasani bacha kwa Sandona nkoba kwani mbiyamole nainde samalieta muna mwai ule nchengoro ku Dr. Zakari Okindo Tinega nonga kolega egasi general ga libosongo akina ije tigande terambira yanega ega ase family nabantu babomba ba moligererie miaka nande moligererie omubere David nabaruete chingondi makagamba igona nje ninde neke maene ngabo machoge nkogamba ande chitali kianda omotienyi onane bia mono gake. Asante sana Dr. Zakari Tinega. You know, this is a medical doctor. Eh? Mumuroyo gonna correct. Oletere ngolia ya 800 shillings mjawa sana. Thank you. Abanchu ase Kristo tiamba kwani ngatumsifu Yesu Kristo. God is good. Wali bagosome bukuna bako manyanga David tare ngoro ekera bagambi bari kurangiri. Abamura abachite bagaterena iga omugambi achite kurusiwa sakoli simboli. Oyo iga kurokwanga ongori omugambi. Osensase naende nkoriginde kergo cyobo chume kya machoge borabu inchese itoni ga ali nyamisaro iga sende iga bona bambaba inuma etega iga ncho no Omochokoro korbonsa ligo gaiga. Asante. Bono egento ntata kote yamba baminto. We have a unique opportunity esenga kiese chikure cha bona iga ekero togo chiko kora chikure chiga
moinyoreiga that unique opportunity abambaba na inche bune jirani yaino tobwaterane ntobwate a chance. Asante sana. Ekero togo chikokora chikule chimonyoreiga ensase nebenke omorero goikokoreki. Okay, biamo temporary rel ya change. Asante nsase. Nsase na arolire all the women aspirants, lakini nitete kurikogana biamo sana nsase. Asante sana. 1500 biamo 2000. Thank you. Kupet executive secretary gakina akurangiriria kwa nyoru to achieve another level gaki rorokana tukubet no maito tambe ningo sigete. This is the county executive secretary wa bali mbonse umone nobo edeke ya moyo kaiga akikupet executive no roche ga mbunalira liabe. Thank you so much umo MCA bando ba minto Chena Joseph umo executive secretary okupet kisi na inche munomonto. I'm taking this opportunity kwa familia ya Sandona pole nanda abantu ba minto. This is the gesture tiatolera abantu ba minto buya. But as I said earlier, now that Your Excellency you are here, Bwana Paul Simbarati, wherever, whatever happened, make sure you bring these people to book. Nabagambi para egere torole na yaya tika bali ba bete culprits bali into the book. Ande asekero tokoro sia serikali. Tokoro siasa ya itoga iga ya umachoge na siasa ye county ya ito. Oyo mana kwa na koranche arat our governor. Ntuwa manyinga ito no ara asole our professionals no tole nae but yawa machoga bana barabo obaligereri obabutoreri itana na barabo bagocheraka mbiamono na nyasaye tigaba sisente biamo sana kupe secretary ga kifadha ni ndojo watenenire ono ultimate mrango ekora ni ndoche na ndi nsigete kanisa aki ingeda eke ya muyo kana isiro okole lisi atari wanja kwane esa maskanya manene Viki aki bantu bakumanyete baba manyete abantu ba munyasaye abakena banene mbiamole keme chano erago etanane nchera sobo soba ono mosunte bora bubo sesenire na yeso kora barore no buwa matemwa abantu ba minto nchenkoro ku Viki nyaboke ondeli nkaborio bo women rep 2017 na ande bono iga inkoborio bo women rep 2022 to implement the big four agenda with Uhuru Muigai Kenyatta and I'm the future president of the Republic of Kenya. Asante sana. Thank you. Getruda Mowai. Ingalendere ngoli wa Kiviki mo women rep ona. Umufata buangi. Ngoli. Fata buangi. It's okay. Na tigana ande bakwan chinse chingambi yamole. Amaete chinsanchi yako rumbare ngawaya. Anyway, to be precise, nche ngoro Getruda nyatichi mogoi. Nchonomo machoge na igumoko bolinga nkyomo machoga kwego ncheni gonde team Simba mo base komo condemn eko garaba getutu abanyalibali n'abanchari bonse banchire ngo twabali chikura ntobwato ma senator nturiko irani bo senators twabere wasted 10 years na ndabona na achire buno mu women rep which ko represent bo machoge monte belia moringa ya nyura mabere ya osiri. Bwana igati gata onyonka over senator as we give Simbarati ekura yobo governor. Na inchangeire nafasi yokoba omo women rep bo machoge borabu. Na bo machoge ngima. Mwale pamoja na inche. Moga ko mwara kinga mwanganchi rende kabara ntomo ganetie. Asante sana. Thank you very much. Oyoge Truda Mong'ina nyatichi ngoli baba yani. Yeso no muya. Chinga kichionsi yeso muya. Nyasa ogera twatoka chinsa chiero chinsechi asa marieta nkoro ku Jacqueline Karani omo basi nkolige kero kyobo women rep korwe kyama gekoro ku DAP my governor candidate gakoro ku Professor Sam Ongeri so and my presidential candidate gakoro ku Raila Amolo Odinga na abasabire kura ya ino second yamo asante akarera ikomo tienyonane na abasabire na inche chikura buna Jacqueline Karani chekerogo kyobo women rep nyasaye tigaba sese biama sana Jacqueline Karani mo ba ise kuba na wale mo ko myakichinsa mo ba ise kuba urali kondo igabwangu bango Jacqueline ndeterero ngoli ya because engineer ngoli nkweberali Getruda 1500 Jacqueline mo ba ire ngora gaki na lentorochi na sabire father daika kidaiga tingweta ni kom 2000 shillings kurasa Jacqueline Karani. Thank you. Mama Paris Yonsarigo. Baba mimi. Wasifiwe.
Incheno mwana ino Paris bitutu onsarigo. Koruga igase ino bwanembo kimonge se itomagenche. Mong'ina yo nero kurige kero kyobo women rep kurubo machoge. Ekere biroge byale kobagwa aba machoge ke kitwa irutogo chigo karansari asemesa ne yobo women rep. Chikawa na chiko ligikorkerase chigateba Omong'ina rubo machoge. Naba machoge mogancho Mong'ina Paris bitutu onsarigo. Igampole nareta mangana yechukura ntoligo kwana mu matasi moja kubeke kura ya ino. Yasaba konye. Biama sana Paris onsarigo. Asante sana. Thank you. 2,000 shillings. Omheshimiwa Josiah Maaga. Abantu ba minto mbiemore nana otora samabe. Prosecutor wakiri kirongo matwa okorigia obo speaker bwa Kisi County. Igante binte bisimbarati muna Onyokoro bwabano boiga speaker nabwate okoroku prosecutor Thomas Kirongo matwa in charge Migori County. Mbiamono amarira video za chuma. Thomas Kirongo 2,000 shillings mbiama sana. Thank you Engineer Maaga. Very quickly alafu ekebindi ekina isere wekera governor. Nkoleta ande ekero engineer akolire nine the representative yo member of parliament. Engineer. Okwana. Abantu bacha mwe speak korubo wasi korubo machoge koru South Mogirango usiengima na bakwani mbiamole naende enda iteko bakira mbiamono sana abagambia bange sana baorokire gaiga barorekanie bagotubwatesia eso korupole ngia okonya abana bo mwana ominto sandona inche message na goteba inche no mombaba igani ntutoko upole igo nago kiresane sabagambi baikire gaiga toe pole naende ese moko genda moto sabere omweshimiwa Simbarati ntomanya ine na gachiro bisi yao Nairobi twagamba kuna kuboli ngaye kolera ira malia magere tale konyora gintu aromigwe ichibuli yao nje nanya kolirora lakini mnomu yole boli chikura mu machoge abara wanje bakoe abakwanga mbako ono igona basiasa koleteki Biama sana. Thank you pro engineer. Engineer biama. Engineer biama. Sana. Tairo ngoli. Asante sana. Engineer Maaga naende na atokonya sana. Atokonya sana. Badebi. Wote ba mindo no ena morogi na bao tuko kwana. Thank you. Asante sana. Engineer mbato 30,000 naenda oletire naenda mwenye tuna mo deputy governor o senator Ongeri otorete ile 5,000 shillings mo treasurer o engineer. Thank you so much. Tagetendete anda aliya so mo treasurer Omong'ina okoboli chukura chobo governor Kisi County Mama Recho Otundo. Asante. Naenda abantu bali bawo tebe mpesa na atabi bungambali bawo tebe mpesa ambao tomachibesa. Kindly montondo wensi otome mpesa tomachibesa. Igekere family rocho family achira. Nchenta tego teba pole goche say family nande mbasabera mayanya saba konye. Oyogo kwana akoro kurecho Otundo akoro nyalibali. Abangina moro. Mutazo teke rogo. Basi Recho Otundo nere nare okoligie kerogo kyobo governor deputy aya akoro machoge akoro kwevan sionyancha. Egen tokende kyomo erinta tego kwana. County no ODM fraternity mleroro mune county toko aborie basari in arrears for 3 years aba MCA no more gaiga komoranche moto e basari abantu baito yamono na ruero ngoli ane ya 4,000 Recho Otundo 4,000 shillings munero ngoli wacha se familia esa maskani amanene bono ntagetende te representative yo member of parliament 1 minute. Hello.
Hello? Ntemo gusu omwana bo Malaysia. A message mbote na moyoka korwa se professor. Abana wose piba apply techi basari bagende Kenya bagende go check chabere released na kikiagara tanyara wikaga. Tomire chiringi cha 10,000 isana se family na isana se rongoli. Biamo sana 10,000 shillings rara Lilian yoli. Lilian 10,000 shillings kurwa se professor Ogutu oyali. Oyoga nyakerali oyoga. Ayo romo waliria raromo mwamu ene leto bauti. Asante sana. Waono musangere kano monene ntegerere. Esama skania bene media ikaransansi. Esama skania manene. Yaikire chinga kibono. Ntegete komoleta the governor aspirant. Omo governor aspirant Sandona aleta tegetie eke. Omheshimiwa Paul Simbarat lakini nitarakora igo your excellence. Tegete ntebe biyamono sana. Ngwato konyete family ega. Na inde ntu achabu ogone committee. Aendo gatotebi ali ntategete okwana aga iganta geto yakwana eboka. Naendo gatotebi saidi yechibeza chiri kwale goto atokorera matanga. Ogateba no tegete wakanira abana be school fees. Ogatuma bakebengi na Lilian. Nkabeka chibeza echibengi e deposit slip nombwata. Ligonda gotige okwana ali amanene wakorere family. Naende pole sana so gusirie candidate yago ya ODM into no tore magega oko support na igora liango support tore Raila Amoro Odinga esa maskani amanene ya excellency cheto za bantu bao. Asante sana. God is good and all the time. Munga nchere litangani indwe ngora yane uchese family ya oyo mintonya gusira Sandona. E family pole sana. Abamogoska mwangu wancha bali bamaiga barolega skaiga mbia mono abasaya aba eta eke ya moyoka skaga igaki skaga skabona skaga etimu enenu no inu mondo je kurwali monga nchire monga no this was okay monga nchire ndwe ngora yane esenye nchembura Simbarat omujumbo Dagoret North na endo yokoboli obugaba naga gusi ebintu bibere byoka ese family Lilian pole baba na meget shwa igoro no mheshimiwa ondelia kwana shilingi 1,100 na abegetea say account yo mwana bagendere school kabere ni maitenna chitenka botuko ntwaro chena bagaka lakini esenge njeme pangilie iyo monga nchire na ende 12,50 chikonye sega segendrete ye family na igu chikwaya ibere chialenge gaiga irenga chialenge aya nkoande father nero maeta abantu bae nko muande shilingi 20,000 toiwana ine father 20,000 jina boko manyanga kyokonya chikwaya aba mrabe ngoro kwa igumole chirwisano abantu bamintu babonye bamachoge ntaite nkwane egente kemogyoka amakuri aya namabe endugu yande Sandona no twengenere Nairobi ekero na enkomerana n'abaheshimiwa babonse lakini uralire entaite ntebe ntwakwanete ne party Nairobi bagante biese list ya nomination omuntu mutangane ogotoka igurali no Mong'ina Sandona korusiga iga ese kiama gyodiem
igo baba obo nomination wa MCA nyasaye kawanja naye toja kwa okonya abana ne family mo wanje beboigo yendo kyo mwelyo monga nchire nkwana yendo kyo mwelyo nima ete igolera kiango nagesaba ku dispensary ga chose nchiro koragasi nyasaye kawanja chitariki kianda aba MCA kira mwangera aba MCA ba minto bali bara ki dispensary kiri chonsi pi lazima tubeke kiri sororo na ntubeka amaryogo mo wanje boigo egento kende mama mwabo sandona mwesko mwabo mama kurumaginaga tato mwabo sandona na somet mama eskuruga igo ene family mwache ko twapole abantu bamento twanchiranire mnambia mono kimoko genda ntagetembo likroyomo chikura chiwakwa abantu batwara omulembe na muntu ndi bensi utaracha kokore campaign mnabono enyuwete batayete gusamba egali ya engine eliye kolmi omuliro banye tume uchibonchali ndiye uchikolmi omuliro banye sambe batebe nsimba ngo batenga ki siasa hii ya kali ya etirwe no eneya igoro mo kubeka mutukutana amagena amakubu mutebe nsimbo baka amagena amatubu ntayetemba sabenga kiti gatutwale siasa y'omulembe omwelyo monganchire nkwanega omweshimiwa Matiang'i mu waziri wetu agantebya nande ntayetemba tebya amachoge abangi nabamintu balega mpaka na atumire oyo omobo ekero Matiang'i atutayetenga ngo twale obwambazada obomo tugatebiga abangi nabakagenda bakanga eto wakiro mweshimiwa Matiang'i kimbia mulungu atemete kwa mu machoge obwambazada lakini abangi nabali bakanga abantu bamintu abana siasa gaiga bonse mweshimiwa engineer mweshimiwa Obadia mweshimiwa Ngoli na Arwaga Nyanumba etimu Elions inchuo twara ababa mokwa na bashimiwa ayo mwaka gaki mwensi will campaign on my platform etoko bali baga lile equal igonde taanza siasa ndeyons abantu abonse nabane nyasaye kawanja etoko tara nainwe aba machogo libakonga nera toja wakora komegasi mo wanja boigo machoge mo wanja boigo egetiga igana osandona ndentete tugasera abantu kurumambya mpaka mu gasogati esenge nchwe mbrakanga na watu wakora boigo lakini esenge nchwe amaskani yo mheshimiwa Sandona ni nchi naende ndangiri omukutane getiga iga tukwane limo tukole na kitoko legasi itogaiga mo wanja boigo omwelyo administration police ntayetemba akirembia mono thank you for quick intervention and the arrest you made kubwata balibanya alitego ita Sandona na abo mwana omwabo na aba mwisiko omwabo na aba ninche as long as baite tomonto tigabagende echera ekyaro bugima no bwanya sae na nyasaye okorwa na endoira nto wanja boigo bono tagete father na ali ajuje tagete mwere neri kondo etaika quick one father achonga nchire endo report yane ocho sole umayago father kaya nero chacha oyo mfather aba father walenge badatu oromo katikista ebe seyo 20,000 egende sechikwaya 30,000 ebaganwa among your the fathers mo wanja koyo en 1050
biamo abantu bamintu ba bumachoge lero n'amatanga tole munganchire nga lero ntuli okora kende tutire kanisa ekollegasi aya ngakimwateo aya nabayibule tiabakole tiafadha kole bali moja na utenagege mbretwere etotwere pamoja mo wanja bayo aya bono mbia mona Nyasaye aba seseni. Father, you can take over. Hello. Asante sana. Father, wamesema kwamba niongee Kiswahili na nataka niulize tafadhali kwa wanahabari. Tunaomba kwamba kura ambazo ziko mbele yetu tufanye kwa amani. Mtu yeyote asijaribu kupata kitu kinaitwa sympathy votes. Sisi kama jamii ya Omochokoro tunaomba kila mmoja wetu aombe kura kwa amani, na mtu asipange kujipiga ndio aseme amepigwa na mtu mwingine. Hiyo siasa ya zamani imepitwa na wakati. Abantu bamintu mulega tigambo olengo mule tayari. Wacha niulize kwa Kiswahili, mko tayari kupea Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura? Na mimi je? Na ndugu yangu anaita Mumaima? Asanteni sana. Naomba kwamba tudumishe amani, tuhakikishe kwamba kura ambazo ziko mbele yetu ziko na amani. Asanteni sana. Siondoki mpaka matanga yaishe. Siendi. Watu watoke. Abagaka Moisara sense. Yamono bono. Kama ishimi wali ya nere karanse nyole sara. Family mkuja hapa mbele kwa niwaombe tuondoke kwenda makaburini. Nyasaye no muyo twanjere mbura yarenge ngoetere twa ni sando na buya. Yamana soko iwera. Asante. Mai wanje family chabo siegere tubasabere. Family members, please come to the altar. Yamono bamintu yamono. Nyasaye no muya. Ekravyo nsibya yalire Nyasaye gotigara. Yona kabe ase yalire Nyasaye na gotigara no ale. Katoma masikanya manene kamaranji. Family members asemole ncho abosio asokusiara maje bisio. Family members asemole. Family asemole, family kindly jugoja. Family members, please. Ako
Mungu awe na inwe. Mungu Mwenyezi mwenye huruma, tunaiombea hii familia ya mwenzetu Charles Okari Ontweka ambaye amelala, bibi yake Lilian na watoto wake watatu. Pia tunaombea baba mzazi wa Charles, wa Thomas, na mama mzazi wa Thomas, ndugu zake, dada zake, jamaa yote na marafiki. Uzidi kuwabariki, waishi kwa imani na amani na utulivu. Wala ambao wote umesaidia hii familia wakati kipindi kigumu cha majonzi na maombolezo, uwafariji. Tunawaombea wageni na Wakristo wote ambao wanaenda nyumbani, safari yao barabarani iwe salama. Nasi tukielekea makaburini, tumuzike ndugu yetu kwa amani, apumzike atungojea tukifika huko mbinguni tumsalimie siku moja. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana mkombozi wetu. Umonguru abe na inwe. Nyatamo bwe byonse abalinda abasenye Tata no Mwana no Mwoyo Mutagatifu. Wagende bye nyangi ya Charles Thomas yaelire byamonasi Nyasaye. We are free to disperse now. A family kama anje muri gari ya gutoira toka ya numu kuja sobo ina tukule kama rabagari. Family motigo mwana oli aba bokendubu. Tobangu no mubeli oka because Charles Thomas is our own baka tumusike.
abantu baguti ekanisa kwandaka abande marro mwesi marro motigaragaiga atokwande kanisa n'umubiri gutira. Alo, etangazo ya mayoka. Ekanisa ya kwanda n'umubiri yego kwa umubiri ike kanisa. Undi bwashe komento utabiwe kanisa. Bakobe no litwa invited ko se familia invited. Goto base kwanda bana n'umubiri bakomochi anyitori invited. Asante sana. Nale ko sabega aliye ko buru mabete utawasiga igasi mabirole. The house please. Ile gari ya mwili tafadhali kuja hapa karibu na tenti ya mwili. Tuweke mwili ndani tuelekee kwa boma. Rosi angalonje na binya aliyeto gocha. Rosi ndavuga aliyeje basi gocha. Kile kuma garasi gari. Please. Yamano, asante iko. Kiga aliyeto gocha kumranje.